ताबिरिबा पुमनमकपु तरामना ओक्सरी अहानबदा हुजुक फावबगी मरोइबा पाउसिंग मियामगी लुसिंगबा अरामबम समरेंद्र लाइकिदबगी तरानिपालक सुबा निंगसिंग थोरम मफम कयादा पांगथोकनख्रे अंद्रो केंद्र की मनुंग लेबा सरकार की स्कूल की क्लास 10 की परीक्षा 10 पोजीशन फावबगी मनुंग लाखो माहिरोई सिंदा रुपा लाख 10 पीगनी हाइना महोत मिनिस्टर श्याम कुमार ने लाउथोखरे अमदी हंदक क्लास 10 की परीक्षा थोदोक हेंदोकना मार्क वांगना फंगलकलाबा माहिरोई सिंग स्कूल खरना सेल पीदुना लैबगी थबक जथरे हाइरे हौजिंग मपंग पाव मियामगी लुसिंगबा अरामबम समरेंद्र लाइकिदबगी तरानिपालक सुबा निंगसिंग थोरम ngasi अरामबम समरेंद्र ट्रस्ट अमदी सोशल स्टूडेंट्स क्लब अनिना खुसमनादुना खुराई नंदैबम लेकाइदा पांगथोखरे सरुग याखिबसिंगना लाइकिद्रबगी मितमदा लाइसुकतुना इकाई खुमनाबा उतखि माहिरोई सिंगना साइरिंग थिबा अमदी महाकी मरमदा पांगथोकपा सेमिनारना मपुंग ओइबा थोरम ओइखि अरामबम समरेंद्रना लाइकिदबा खुराई नंदैबम लेकाई ग्राउंड दा पांगथोखिबा थोरम अदुदा नुपी समाज की फाउंडर तरुणी नुपी समाज की प्रेसिडेंट अमकिल की फाउंडर सखी लैमा सिंगमी तमी अपुनबलुप की प्रेसिडेंट मोमोन लैमा अमदी नोंपोक इम्फाल अपुनबा मैरा पाइबी लुप की प्रेसिडेंट मेमना सिंगबा मियोई सिंग सरुक याखि अरामबम समरेंद्र ट्रस्ट की चेयरमैन ए लोकेंद्रना थोरम असी इंग्लिसिंगनी अमदगी हौना पांगथोकतुना लाकपने मणिपुरदा नतना मणिपुर की मपालम कयादा सुलेपतना पांगथोकले ngasi मिरोलदा अरामबम समरेंद्रना हिंगलिंगै मतमदा अवोनबा निंगतंबा खुनाई अमा पुरकनबा होनरंबा अदु खंगन्नबा अमदी महाकना खुनाई गिदमक करी थौदांग लौरंबगे हाइबा खंगन्नबा पांगथोकपनि हाइखि इंकुमजा लिसिंगनिगा तरानिपान अदुगा इंगागी कुंतरुकनी पानबसिदा अखोइना ngasi लेपचरिबा जगह सिदा नुंगाइतबा थौदोक अमदगी मागी पुंसी पिखमनाखिबा अदुगुम्बा लैबाकी इशू कया अमदा यामना अहोंबा खुनाय अमा पोरकनबा होनबदा यामना थवाई यावजखिबा अदुगुम्बा लमसिगी लुसिंगबा अमने हाइजगे माकी दैखिदबदगी इंकुमजा लिसिंग अनीगा अमदगी माबु नुंसिबिबा मरुम मपांगसिंग अहलमनसिंगना अमसुंग लमसिगी मान लैखिदबा मफम असिगी लैकाइगी अहलमनसिंग इमासिंग इचा इसुसिंग मयामना मागी मेमोरीदा मागी निंगसिंगबगी सक्तम अमा साधना मियामना आन कही खुदिंगी लेतबा थोरम असिबु मणिपुर अमसुंग मणिपुर की मपानदा पांथोकनबा हाइदुना सिंजबनी क्लास 10 अमदी 12 की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन दा पास तौखिबा अंद्रो केंद्र की मनुंगदा लेबा महिरोई सिंह पुकनिंग थौगतुना ओकपगी थौरम अमंग असि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंद्रो केंद्र न सिंधुना थंबालनु मार्केट सेट पांगथोखरे तरानिथोई सुबा मेरिटोरियस अवार्ड यंथोकपगी थौरम अदुदा महोत मिनिस्टर श्याम कुमार ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट CS सुरेश अंद्रो नगर पंचायत की चेयरपर्सन एन लुखोई प्रधान अमदी मेंबर कया सरुक याखि थोइदोक हेंदोकपा केंद्र असिगी महिरोई सिंगदा सेल की मना पिदुना पुकनिंग थौगतख्रे मिनिस्टर श्याम कुमार ना केंद्र असिगी ओइना सरकार की स्कूल दगे क्लास 10 की परीक्षा 10 पोजीशन फावबगी मनुंगदा लाकपा महिरोई सिंगदा रुपा लाख 10 पीगनी प्राइवेट स्कूल की महिरोई की ओइनादी रुपा लाख 5 पीगनी लाउथोखरे गवर्नमेंट स्कूल दगी पास तौरकपा महिरोई सिंगना केंद्र असिगी मनुंगदा लेबा हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगदा मही तंबा पामलबदी लेमना मही तमहनगनी हाइखि अंद्रो केंद्र से अखोई मयाम नखांगे मदुदे अंद्रो से अखोई सदुल कास के लमने अदना अंद्रो से याम तखतब लमे मयाम हाइनरीबा मयाम सिंग असि वथु ओकांदा अंद्रो केंद्र दगी मतौसी तमजी हैजना मणिपुर प्रजान हाइनन बदो मदे तंजा दो अंद्रो के प्रजा से पिने बियो हैबो पमिसी मजे थमजरी करिगना हैबदा अंद्रो की प्रजा सिंगना अंद्रो के प्रजा सिंग तक्सी कासी नायरबा लमते साजत फदरबा अमदे लमदम मसगी हिरम गुदे मुता थबक सुबदा लंगु सिउबदा एजुकेशन दा अमदे मियो मिस्तान फजरबा नसिदि अंद्रो दा नसिदि टूरिस्ट मैम दाई कना के पान दाई बनो अंद्रो की तमाम टॉप टॉप मियो मिस्तान फजरबा तक्सी कासी नाय बदना अंद्रो दा लाय अदुना लमदम से लइबा येनाबा कोनाबा नुंगायदा बकुदे माजु थादोक मिनादागा लमदम से के होलैबा साता मैम सिंग असि अमगा कोई मतेंग पांगनबदा अचौबा कोई पांगबिवा बमि समजदि
Handak Board of Secondary Education Manipurna lauba class 10 gi parikhyada mark wangna phangduna pass taraklaba mahiroi kaya Manipurda laiba school kharana sel yamna piduna laibagi thabak sathare hairi afaba mark wangna phanglakpa mahiroi sing makoi gi school da tamhanduna school gi mingsat purakna bagi thabak sathare mahiroi adu lupa lakh ani degi na manga phawa piduna laina ba yaure hairi पैसा पीरगा लैब खकनतना माहिरोय अदुना स्कूल अदुदा तंबा मतमदा सेल लौरोय अमदि स्कूल गी तंगाई फदबा फी यावना लाइरिक फावबा लेमना पीगदौरी हाइरे अमरमदा मखोई स्कूल दा मार्क वांगना फंगदुना मिंग चलकलाबा माहिरोय सिंगी ममिंग सिजनदुना एडवर्टाइजमेंट तौबगी थबक सुचथरे मणिपुरदा क्वालिटी एजुकेशन पुरकनबगी थबक सरकार अमदि माहिरोय सिंगी संस्था सिंग यावना मियोय कयाना अकन ममोंग द होनरिंगै जरक असिदा अमदि थोइदोक हेंदोकना मार्क वांगना फंगलकपा माहिरोय सिंगबो पोट लैबगुमना सेल यामना पीदुना लैबगी थबक जथरकलिबा असिदा मणिपुर सरकार अमदि माहिरोगी संस्थान सिंगना यंगसन हनिंगबगी अपांबा ममा मपा कयाना थमनरकले नरेंद्र मोदी न लुसिंगबा एनडीए की सरकार असिना चाही मरी मपुंग फाना लेंगाक लकपा अमदि मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन न लुसिंगबा सरकार असिना चाही अमा मपुंग फारकपगा मरी लेना विशेष संपर्क अभियान की सरुक अमा ओइना ngasi थांगा केंद्र की ओइना केंद्र असिगे एमएलए सु ओइरिबा पीडीए की चेयरमैन तोंग्रम रविंद्रना मोटरसाइकिल रैली अमा लमथाखरे थांगलवाई खोंसान मपानदगी हौरगा मोइरांग खुनौ कैबुल रोडतगी थांगा तारगा कैरेन फाबिदा लमथुंगफंग ओइगदबा मोटरसाइकिल रैली अदुदा मोटरसाइकिल सामरोमना सरुक यारे एमएलए टी रविंद्रनाथ लाक्लिबा लोकसभा मिखलदसु थांगा केंद्रदगी हौरगा बीजेपी दा वोट यामना पीदुना बीजेपी की सरकार अमु हललक्सी हाइकी अमरोमदा ओइनाम केंद्र की मनुंग सनबा मफम सिंगदसु मोटरसाइकिल रैली चटख्रे रैली अदु कैनौदगी मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एल राधा किशोरना लमथाखी लमथाबगी थौरमदुदा कैनौ जिला परिषद के मेंबर एन समानंदा प्रधान साधना देवी अमदि प्रधान ननावी देवी यावना मेंबर कया सुसरु याखी एमएलए राधा किशोरना बीजेपी की शासन सेंटर अमुहना लाकनबगी पांदमदा मोटरसाइकिल रैली असि पांथोकपनी हाइखी कुंभगी ओइबा पार्लियामेंट की इलेक्शन सिदा अखोई माई पाकना मेजॉरिटी अचौना हाइबदी चाउना फंगदना अखोई टू-थर्ड मेजॉरिटी फंगदना गवर्नमेंट से पाइननबगी सु अखोई की पार्टी सिगी अदुगुंबा स्लोगन नि पार्टी सिगी डिसीजन नि सुक्सोय सोयदना मसे अखोई पाइगनि हाइबगी थाजबसु अचेतप थाजबदसु लई हाइदना ngasi रैली सिदा उच्चबनी एनडीए गवर्नमेंट सही मरी मपुंग फारकपा अमदि मणिपुर बीजेपी ने लुसिंगबा गवर्नमेंट की सही अमा मपुंग फाबगी विशेष संपर्क अभियान ngasi बीजेपी थांगमैबन मंडल नसु सिंधुना थांगमैबन हिजम लेकाय दलेबा जोतिन वाइखोम युमदसु पांगतोखरे थौरमदुदा स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट ना पाइखतपा थबक थौरम सिंगी खुदोंचाबा फंगलाबा मियोइसिंग उनादुना अवा नुंगाई वरी सानखी मोटरसाइकिल रैली अमसु युवा मोर्चा खुसमनदुना सटखी बीजेपी ने लुसिंगबा गवर्नमेंट असि करी करम थबक पांगथोकतुना मियामगी मतेंग पांगलिबगी हाइबगी मतंगदा जोतिन वाइखोमना वाफम कया फोंदोखी मोदीना प्राइम मिनिस्टर ओरपदगी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम सिंग फंगबा बेनिफिशियरी सिंग तो अवतल पुलगा मंडल की लेवल मीटिंग व तौ हाइबसे मगसी तौजगदबो मसी हे लोइबगा युवा मोर्चा की चुनाव सिंगना मणिपुरदा ड्रग्स तगी फ्री होइबा लम्मा को हेनबगी दमकता केंद्र हुंफुदा बाइक रैली चक्कदबो इन्फॉर्मेशन एंड कल्चरल सोसाइटी मणिपुर ने सिंधुना अहानबा बैच की कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स तंबा लोइसिंदुना सर्टिफिकेट यंथोकपगी थौरम अमंगसी लिबरल कॉलेज दा पांगथोखरे थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर की लोइनाबी नोंथोंबम हियाइनु बीजेपी हंगांग मंडल की प्रेसिडेंट के एस जिला अध्यक्ष पी बिमोला ओबीसी की डायरेक्टर एनजी बोगेंद्र महुट के ज्वाइंट डायरेक्टर एनजी उत्तम टूरिज्म डायरेक्टर वाइखोम इवोहल एमएसपीडीसीएल की डेप्यूटी मैनेजर जनरल मैनेजर एन शरद चंद्र अमदि लिबरल कॉलेज की प्रिंसिपल डब्ल्यू इबेचाउबिना मरुइबा मियोइसिंग ओइना सरुक याखी मियोइ चहुम कुंतरुकता सर्टिफिकेट यंथोखी एन हियाइनुना हौजिकी मतमदा कंप्यूटर हैद्रबदे थबक अमत्ता मपुंग फाना पांगथोकपा ngamdabana कंप्यूटर तंबा तंगाई फदे हाइखी पुनमना मसागी ओइजबा पुनमक थादोकलगा पैसा फंगबा फंगदबा हाइबा थादोकलगा मखोइना पुनमक काथोकलगा मोना तंबिरिबा सिबसु हाइनिंगाय लेतना थागतसरी लोइना अखोइना अफाबा सात्र मयाम पुथोक्तुना होनमिनसि नेविका सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन की मखादा सरुक यारुबी मैतै नुपी लेफ्टिनेंट सगुराकपम बिजिया देवी ओकपगी थौरम अमंगारांग मोइरांग केंद्र की मनुंग सनबा क्वाक्ता संदोंग साबा लेकाइदा पांगथोखरे बिजिया देवी ngarang इम्फाल एयरपोर्ट ता थुंगलबा मतुंगदा एयरपोर्ट की मियामना महाकपु हराउ तयामना ओखी
Sagrapam Vijaya Devi, Sagrapam Konjakishore Amadi, Sagrapam Ongbibina Devi Anigi, Macha Mangagi Manung Damari Subini, Vijaya Devi na Mahak Picnic Hauna Active Service da Pamjana Horaki Haiki, MA English Soina Postgraduate Terabamatunda, Indian Navy de Sankibani, Makoina Handak Numitani, Kaimari Supna Samudragi Tongan Tongan Bamafam Singda, My Lissing Kunitoi Satkiba Aduda, Tamtiraba Samudragi, Mafam Kayasu Yauki. Mahang na makataraduna tawge khalakpa khudingmak pangthokpa ngami haibasi aikhoi khangminaba phai haiki अखोई अमरोम दे येंगुरगदी इंडिया की कंट्री मफम मयाम सिंग कंपेयर तौनुरगदी अखोई मणिपुर दा आइना हाइजनिंग दे अखोई नुपी मयाम जे थौना मरिंग जनी याम फजन ले येंगनरुरगदी तौबदबो आइना हाइदुनी अवेयरनेस वाटपदगी मीजे अदुम मफम द स्टेगनेना दुम ओरा ले खंगदबनी ना कराइदा कमाइन तौरगा करी थी हुम खोलगा थबक से तौबा याय हाइबजे खंगदबनी ना अदुना अवेयरनेस से खरा हेन लेबियो लोइनमा कैपेबिलिटी अखोई की मैते निंगोल सिंह अमदे लेरिबा यूथ सिंह मयाम जे कैपेबिलिटी याम ले मोय मथकता दे कैन डू इट Ngasi Rims Rotta leba Nityananda Mandap amadi NG College Lambida leba Community Hall da kilowatt mga gi rooftop solar power plant Deputy Chief Minister Waijoy Kumar na hangdokre. Thasigi tang tarahum doida Mandalay region ki Chamber of Commerce and Industries the pangthokadaba business networking and growth beauty Northeast India and Myanmar da saruk yagadaba Manipur Chamber of Commerce and Industries ki miyoi taramapal na saba kangbu amang asi moirang khomda leba MSRTC complex dagi Manipur Chamber of Commerce and Industries ki Vice President Khagem Basanasam Assistant General Secretary Radheshyam Amade Executive Director Sobin Alam Thakre Business Summit asina Manipur gilam koining ba miyoi singda kanaba bibang amgani haina Manipur Chamber of Commerce and Industries ki General Secretary Jotin na haiki Haiba khoi tim tarama pansina laloleti ki matang da Manipur gi matang da tourism trade amadi si matang da khanane na bagi asoba event amani Hojik marak thatna break amatang logzari Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi ojasingna aina exam gi sem saba matanda yamna mating pangbiki aduga BCC degi aina phangokiba study material regular mock test suggestion na chingbasing yamna chanaki ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu RK Sanatombi Devi Vidyalaya proudly celebrates 25 years of educating, enriching and empowering our children. Young girls have now become leaders and professional. And just like our students, our school has also grown. Admissions open for class 11, humanities and science. Download your forms from the school website or collect the forms from the school counter at Pangai Imphal East or Asha Jina Complex North AOC. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama numayaraktaba singidamak, amatta nayaba upaidi, Jolib Syrup, amasu Jolib Capsule with Chanminis Navio. Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing offer me among piris di. Tas electric run no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar. Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu. Karupati oibiu masida sunatana lucky common price mayam amasu luxury adumgi manak nakpa store dagi fangbigani chabada hauraba hakchang soktaba bohagi mustard oil the taste of Assam distributor oining basingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirakpa yagani bohagi mustard oil 2018 sida aina bahai 179 ko mai pa ko ko sa device KMT ke faculty sing yang jang mating pang
BYS PMT coaching center BYS PMT and be a part of BYS PMT. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu. May thagi GSTR 3B return file tawbagi aroi bendomiti lakliba June gi tang kundani. Sale changdana return file tawnabagi damakta Old Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu. Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Movel Furniture Monsoon season gi oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da mega furniture sale shadani fu fawgi discount pizeri asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama pudol oina tamjeri nasimuk lengsin biraksi Movel Furniture Kwakete near Imphal College. Aptech Learning sahi kuntra and experience laida Mumbai Delhi Bangalore da laiba Aptech Center singa quality sa manana Imphal da professional coursing haibadi air hostess airport ground staff tourism management spoken English certified computer courses ne aikoi address Yakokol building Singjami parking Imphal phone number 7085440528. Break itungda taramna oksari makhataba pauda Prajapita Brahmakumaris Iswarya Viswavidyalaya Thangmoiban branch ki anirak suba foundation de ngasi Thangmoiban hizam laikai da pangthokre thoramaduda BJP Manipur Pradesh ki president ke S.S. Babananda Brahmakumaris Manipur ki in charge Raj Yogini Brahmakumari Nilima amadi BJP Manipur Pradesh ki vice president Jotin Waikhomna singba mioi sing saruk yakhi Brahmakumari Nilimana Malemda Santi Purang Naba Amadi Pukning Wakalbu Kudum Chanduna Nungaiba Punsi Marel Amafang Mangam Nanaba Brahmakumari Lingkat Kibani Masi Lining Lambinate Mioi Amana Pamjaba Lining Chacharaga Brahmakumari Yauduna Nungi Oiba Santi Pangnaba Hotnabagi Lambel Amani Haike Ketrimayum Babanandana Punsi Haibasi Awan Nungai Punsil Laga Sembani Nungaiba Punsi Mahing Amafang Haiba Tarabadi Ay Masakang Batsangi Ay Masakang Labadi Isabu Kudum Zanmangamgani Matamaduda Mapaldagi Pirakpa Safu Sengak Toktuna Kunai Afaba Wakalol Kalaga Isabusu Nungaiba Punsi Lambida Lakani Masina Kunai Asida Tokliba Tamtiraba Tokdok Watok Singdagi Ngak Tokpada Matiang Oigani Haiki Ngasi hingiba pilasi aku kamai tore hingadagi siniba koi dia Maru iba pinsini arsati. Adana ngasi Brahmakumari gumba adegi art of living gumba koi Sadguru gumba thole imamsi. Moi na tai se kari no ada. Aku kamai to how to live life sini. Aku ki punsi the external forces mayamsi di aku out of aku khutta leiti. Ngasai sai to kraga kanom to ye adegi kana gumba mana ek toro kai sorpasi ai. Aduna phadi luri se kari no ada. Aigi emotion, aigi manungda leiba potse khangudune ba khwaidagi noibigi khwaidagi luri ba potse Swasth Bharat Abhiyan gi sarugama oina Swasth Bharat Summer Internship haina megitang amadagi July gitang kutramathoi phawba tha ahom supna pangthokadaba lubanan bagi paujel puba cycle rally ama Moirang Kendra gi MLP Sarat Chandrana lamthakre Moirang College NSS Selna Sinduna Moirang Kumbi amadi thanga Kendra gi mafamda leiba Gram Panchayat singda chathagadaba campaign adu hogdokpagi cycle rally lamthaba aduda Moirang College gi principal Dr. K Anand Moirang College NSS Sel gi program coordinator Professor K Ajat Singh Susaruk Yaki Rally aduda keep clean air and save birds Peace one, teach one, how to plant one, labuk lamhangda mang asoi toksin matukla si habena singba placard kaya cycle rally aduda season nakhi. Muslim Singi Kumhai Ramzan Thana Lakpada Moirang Kendra da Mirep Oikiba Thongam Santina Moirang Kendra gi manung dalaiba Kwakta Gram Panchayat amadi Kwakta Municipal Council gi manung dalaiba Masjid Singda Chatuna Chana Thakna ba atum ahaw amadi atai polam kaya yenthokre Moirang Kendra Progressive Front Sinduna pangthokpa thoram aduda Progressive Front ki Chief Advisor Yumkham Modhu yauna atai front ki thongmi kaya susaruk yakhi Kwakta Bazar da dharma ki lusing basing galoina na iftar party pangthoktuna athum ahaw kaya Kwakta Bazar da lakpa mioi singda yenthokki thongam santina tongan ba lining satna rabasu isor haibasi amatani kumhayasina lakpada nungsi chana bagi lipun henna chesin hanba oirasanu haiki leidiba Kwakta lamdamda leiba ai muslim isinau singi asumba Ramzan gi thasida isu ngamdaba khara makoi marte yaujaduna saruk yajaduna sigumba
ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯂꯥꯅꯁꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯔꯥꯝꯖꯥꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ Nambol subdivision na konba mafam singda electric pole ga nakna na laiba uwa singi masa mareng asina mai pibada akai atoi thoktana ba subdivision na sigi staff singna paksana uwa madi wagi masa mareng sing kakthat pagi tabak chathakre miyam na mai piba kudong chana na ba khongthang asi lokhat pani haina subdivision na sigi lineman amana phangdorakle MAPC na hona jari tabak se akogi praja miyam gi mapung phana mai piba ngamna ba amasung akogi leiba तौजरी थबक से अखोई छोटी बौग अखोई पथादना इस अखोई MAPC ना होने जब थबक से अखोई वर्ल्ड कप की नत्र प्रजा की पेनबा अमसुं अखोई लेबा पब्लिक मैम से की अखोई तौरगा अखोई कथोप मनो होने जरगा थबक की तौजबनी Kanglei Economic Development Organization ke dogi thaumi oina handa ki class 10 ye parikya da first division amadi second division da mai pakla khrabasing lamlong kaithel Pambi nupi lupna harau tayam na okpagi thoram ama lamlong higher secondary school la pangthokre thormatu da development committee lamlong kaithel gi advisor CS Hemchan kedo gi president soibam maniton lamlong kaithel pambi nupi lup ki president athokpam apabi lup ki secretary general RK Dhanapati amadi advisor ibenina moroiba miyoi sing oina saruk yakhi kedo gi president soibam maniton na organization gi thomi sing na hotna bakan babu apen ba phongdokhi iramdam kan ge harabadi subanom bakan ba lamchat sajat amadi thaksi khasi semgat pagaloina na akhoi lairik su tamsi haiki adona buji aigi gi mangda tari ba subanom gi awa ba ke amayuna riba iramdam masigi yelo missing asi ikai ba pura thagoga iramdam sik kan nami tamata akhoi nabarwa akhoi subanom ba kan mata subanom kala di pai bu wahida khong chola da chin chole haibani nasi ke do da ni bisin naw mayam si kwai i mung modung gi philom patra ba similo da wara ba tu bo sinaw da yam da kra da thar pi da madu usik yam nawri thar pi da ko yam wali ko thakun yam wali use ko idam dam sik kan na da mutaka ko work force sam sen da mutaka ko subanom kan mo de to kana ko shana ba khande life ta ba khande ko kan no bano se Nambol Municipal Council gi chairperson CS Basantana Sinduna councillors gi manung delai ba ward number 9 gi ward development committee ga Nambol veterinary hospital ga kusam naduna yumda yokpa sasan kaya ngasi hida kapthokre punna san amadi hui chanirom hida kapthokhi All Manipur Gaurangalila and Sansenba Artist Association gi founder amadi president oirambi national awardee Thoksom Brinda Sabi Devi masagi anaba amana maram oiraga thangmaiban hizam dewan lekai delaiba masagi yumda laikhidre Thoksom Brinda Sabi masagi sahi marfumari sukre mahak Manipur gi art and culture gi lamda singthaningai oiba thabakaya taurambini mahakna laikhidabada All Manipur Gaurangalila and Sansenba Artist Association na awaba phongdorakle Laikhidrabi Brinda Sabi asi JN Manipur Dance Academy gi visiting guru oirami mahakna Manipur gi art and culture gi lamda singthaningai oiba thabakaya tawbagi damak Manipur Sahitya Parishad Imphal na Natya Bhushan Sangit Natak Award na singba award kaya phangkhre mahakna culture gi lamda aibi amasu oiramkhi hauzik losilakpada maroiba pau amok Miyamgi lusingba Arambam Samarendra laikhidabagi taranipalak suba ningsing thoram mafam kayada pangthoknakre Andro Kendra gi manung dalaiba sarkar gi school dagi class 10 gi parikya da 10th position phawbagi manung dalakpa mahiroi singda rupa lakh tara pirgani haina mahut minister Syam Kumar ni laukthokre amadi Handak class 10 gi parikya da thoidok hendokna mark wangna phanglaklaba mahiroi sing school kharana selfie duna laibagi thabak chathare haire Hoziki nadi matang asida loisinjari miyang tabiri bapom namakpo amukana kurumjari